الرحیم. اولا تسلیت عرض میکنم این حادثه غم‌انگیز رو به جامعه کل ترکمنستان و استان و بلوچستان بالاخص به خانواده این مرحومه نافوره. واقعا کل منطقه متأثر شدن و داغدار شدن. در اینجا وظیفه دارم از نیروی انتظامی حکومت تقدیر تشکر داریم از این نیروهای جان برکف نیروهای انتظامی که تقدیر تشکر çeken zahmetlerinden Cenab Serhang Sadıvi elhamdülillah şabanuruz ki emniyete berqarar ve negahvanlık olubdu. Şu facianı şu katili ele getirdi. Zahmetlerini çeken zahmetlerini ecrini Huday verdi. Niro intizamiden elhamdülillah teşekkür ettiler ki 48 saatin içinde şunu vakın el ettiler, keşfettiler. Yani vakın bir ekvalantan da yani faaliyeti semimane, kalbin faaliyet bulantan çok hatırlı işler. متشکرم خیلی ممنون زحمت کشیدین دست بریزا